ne podnosite mlja... Ovo me interesuje. Ovo je slika svih mojih gledalca kad ja jem. Su moji gledalci kad ja jem. Ajmo da vidimo šta kaže sad ovo. Ovi zvukovi mnogima idu na živce, pod navodnicima, ali šta bi to moglo da znači? Primetili ste da vam smeta kada neko u vašoj blizini glavno žvaće hranu ili mljacka. Neurološki poremećaj. Ko? Ja imam neurološki poremećaj. Ja imam neurološki... Stručnjaci su otkrili da postoji poseban naziv takvog stanja, mizofonija. Ja sam mizofoničan. Mizofonija je visoka osjetljivost na zvukove poput žvakanja, kašlja, zevanja. Vi ste bolesni! Moji gledalci su bolesni. Evo, svi ste vi bolesni. Svi ste bolesni u mozak. Evo, svi imate mizofoniju. Ljudi, svi imate mizofoniju. Joj, Bože. Kaže Vukadin, bespotrebno vređanje. Mizofonija je visoko osjetljivost na zvukove poput žvakanja, kašljenja, zevanja i slično. Kod nekih ljudi je razvijena nego kod drugih. Čak do te mere da ih ovakvi zvuci potpuno ometaju i nemogućavaju da rade bilo što drugo u tom trenutku. U tim slučajevima potrebno je da osoba ide na kognitivu bihevioralnu terapiju kako bi rešila svoj problem. Ljudi! Novo ime za sve moje subscribere. Mizofoničari. Nema više sinovi, nema više legende, nema više Balkan Kings. Mizofonija City se vi sad svi zovete. Kad idete, ljudi? Sutra svi idete da se upišete na ovo kognitivnu bihevioralnu terapiju. Šta rade na terapiji? Mljackaju ti na uhu, sad ćemo. Također otkrivam da ljudi koji imaju mizofoniju mogu imati probleme sa učenjem, što može da im otežava školovanje. Znači, glupi ste ko kurac za školu. Zbog toga je važno da ako primetite da vas iritiraju takvi zvuci, učenje i posao po mogućnosti obavljate negde gde nema toliko ometajućih faktora. Također, bitno je da roditelji razumiju da deca to ne rade namerno, već im je ponekad zaista teško da se skoncentrišu. Dobro. Sve vam je oprošteno, ljudi. Sve vam je oprošteno. Vi ste, eto, nažalost, imate mizofoniju, to jest smetaju vam zvukovi koje druga osoba nesvesno proizvodi. Učenje od sad u podrumu ili bunkeru. Moje videe kad gledate na mute. A srkanje kafe, je to bolest? Pa ne znam sad da li je srkanje kafe bolest, to ne znam. Ovo je bio najjači turn of events ikada, brate. Obično sam ja taj koji najebe kad ovako